Geçinizlerмен ardaқты meymanlar, albatta Kenjaqul менен Ақзинаттың сүйілері мына ушул бидегидей болып алаланып жана берсин. Эч убакта өчпөсүн деп изги тилек менен экинчи бөлүктү баштайбыз. Алдыңыздарга экинчи сыйлуу тамак тартып атат. Тамагыңыздар таттуу болсун, табитиңиздер татсын. Сый тамактын үстүндө кийинки калуу тилекке чыга турган жамаат бул ирет Таалай акебиз менен Нурай эжебиздин достору, корбо курдаштары, акыреттик дос аяштары жана бирге иштешкен кесиптештери. 7-ci, 11-ci, 12-ci жана 13-ci дастархандагы сыйлуу меймандар Айым Низа эже Чынар эже баштаган, Адилбек аке Ырыспу эже коштогон, Багдагүл эже Миржан, Икрам, Зыйнат, Нурдин алак акелер. Жалпыңыздарды тос кезегине чакыралы. Урматтуу тойлердин корбо курдаш достору жана кесиптештери. Сөз кезегин сиздерге суналы. Barakeldi azamatsızlar. Öte sonun керемет шаңдуу чыгып бердиңиздер. Мынакей тойго кубанып келгендин мына негизи мына ушул бий менен көрсөтүлөт. Анан жүзүңүздөрдөгү жылмаюу мыкты маанай менен кана келиңиздер. Урматтуу меймандар, алдыңыздарга жалпы Kenjaqulдун Айыш апалары, мындайча айтканда той элеринин корбо курдаштары, тең туш, акыреттик дос аяштары бирге иштешкен бир туугандай болуп калган кесиптештер жамааты келишти. Анда көңүлдү бул жака бурганча, ак тилекти укканча отуруп берсеңиздер. Мен эми Айыш апалардан баштайын. 3 жамаат экенсиздер. Ар бир жамааттан өзүңүздөр карап, улууларды тандап бир 2-2 өкүл шайласак болобу? Ар бир жамааттан, ошондой кылсак болот, Анда улуулатып сөз берели, Айышталардан эң улуусу жана сулуусу деп, аба сизге берет окшоймун. Кана, келиңиз. Урматтуу Таалай досум, мына бүгүн жакшынакай той өтүп атат. Kenjabайдын, Ақзинаттын жакшы той өткөрүп атасың. Ушу баары жакшы тилек менен ушунча элдер келип, катабызды берели, жакшы сөзүбүздү айтайлы деп тилек кылышып атат. Баары тилек кылды. Ошол тилекке биз дагы кошулабыз. Эки жаш бактылуу болсун, силерди сыйлаган, эки жакты сыйлаган жаштардан болсун. Кудагыйлар кут болсун. Ушу дайыма ак тойдун үстүндө жүргүлө. Жакшылык болсун дайыма. Бала чакалуу болсун жаштар. Айтканыңыз келсин, Айышта бар боламыз. Кийинки сөз канаке, узата бериңиздер. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойдун күбөлөрү куш келипсиздер. Тойго кудагайлар куш келипсиздер биздин уулубуздун тоюна. Ақзинат менен Kenjaqul көңүл бактылуу болгула. Кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун. Артыңарды мал бассын, астыңарды бала бассын. Келечегиңерге өн болсун. Жүрөгүңөргө иман толсун, тилиңерге Куран толсун. Ар дайым ушул эки жакты сыйлаган, урматтаган жаштардан болгула. Тамактуу таттуу кылган туз дейт, алысты жакын кылган кыз дейт. Ушу ош менен гүлдүн ортосуна көпүрө болуп, ушундай бактылуу болуп, дайым эки жакты сыйлаган жаштардан болгула. Тилегиңерди Алла кабыл кылсын. Ай, баракелди. Алай Нурия, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Келиңер имандуу болсун. Ақзинат эже Kenjabay, эки дүйнө Кудай Таалам силерге бактылуулук берген болсун. Азыр ушул жерде бардыгы келиндер, карыялар отурат. Мен өзүм бир сөзүм айтып коеюн.
Kaynene kakşanat, kaynene kakşangan sayın gelin takşalat. Takşalgan gelin giyin barıp bir üydü başkarat. Daim şunday gelinlerimiz kaynenenin sözün hukkan olsun. Ay barakelse mınaki ululardın sözün gördüңүздөр mü? Kандай gana sözler söyleşet. Kurbu kızlardan atынан ayımız ecekemiz. Siz dağı. Siz. Geliniz anda sizdin ruhsatınız bilen anda bol jaka mikrofonda sanabız. Саламатсыңарбы, урматтуу коноктору, бүгүнкү тойдун коноктору. Барыңыздарга ден соолук, үйүңүздөрдө тынччылык, аманчылык кут кирсин. Нурия, Талай, силерди бүгүнкү аябай сонун күндөр менен болуп атат, той болуп атат. Ушул жерде канча коноктор келип, жакшы ниеттерин, жакшы каалоолорун айтып атат. Ошол жакшы ниет тилектерин бар орундалсын, кабыл болсун. Бала чакалуу болушсун. Ушундай бир жаш үй бүлөлөр кула берсин, мамлекетибиз бекемдере берсин. Баягы азыр сүйүнчү кылып атпайбы? Ошондойлорго жетишсин, силердин кучагыңарды небере, чеберелерге толтурсун. Аман болгула. Барыңыздар ушундай актыз туркун үстүндө, тойдун үстүндө жүргүлө. Айтканыңыз келсин, бар балаңыз. Келиңиз ага. Урматтуу бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу той ээлери, Нурия Талай эке деп койсок болот. Тоюңуздар кут болсун, удалыңыздар 1000 жыл кут болсун. Кенже кул менен Акзинат кызыбызга бакыт талай кылайбыз. Ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, келечектер кең болсун. Биз bir топ нотариустар келгенбиз. Нотариалдык палатанын атынан баарыбыз чогуу куттуктайбыз. Улуубуз сүйлөдү. Анан мен ошол текшерүү комиссиясынын төрагасы катары ошо жетекчиликтин атынан сүйлөдүм. 2 жаш бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин. Анаке. Здравствуйте всем. Я не политработник, говорить не умею, но попробую. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые были, по всем пожеланиям. Хочу пожелать мира, добра, благополучия. Пусть Всевышний благословит ваш дом, вашу семью. Пусть в вашем дом будет полная чаша. Наполняется детскими голосами. Как говорят у меня на моей родине, в Одессе, да, живите живите в согласии, никогда не спорьте. А если и спорите, то спорьте, кто кого сильнее любит. Мира и добра, всего хорошего. Спасибо огромное за ваши искренние пожелания. И позвольте вам подарить вот такой замечательный презент. Это тостер. Он больше нужнее вам, чем нам. Поэтому подарок вам. Арбы жаматтан сүйлөдүбү? Калгандар кошулабызбы? Айтылган ак тилектер кабыл болсун деп эми сүрөт кылалы. Кана, калай экен? Нурежа келиңиздер. Ортого келип туруп келиңиз. Айнес жанда сиз жыйынтыктап берет окшойсуз, Жок, сиз кутуктап баштаганда көңүл бура албай калышат да той элери. Келиңиз, ортого келип. Не, пусть смотрят. Смотрите, какая прекрасная у нас гостья. Кана, келиңиз. Атайын, өзгөчө даярданып келген Айниз эжебиздин сөзүн калайын. Менин бул эмеге чыккандагы максатым ушу өткөндө тойдо болуп, Куда тараптан бир 2-3 кишини өзүмчө баа берип, эметтим эле ошолорго приз алып келдим эле өзүм атыман. Нуриянын подружкасы болом, Кенжекулдун аяк энеси болом. Анан эми ошо призди тапшырардын алдында, конечно, мен воспользуюсь случаем и кичине тамада требует эткендей кыска сөз айтууга аракет кылам. Значит, Нурия, Талай, ушунча давалап кылып, ушунча арка кеңер, маңдай териңер менен тапкан каражаттыңарды жумшап ушу жаштар үчүн кылган мээнетиңер ушу жаштардын бактысынын башаты болсун. Ушу жаштардын ырыскысынын булагы болсун. Өзүңөргө ушул мээнетиңер кайра дөөлөт болуп кайтып келсин.
жаштарга. Açık yiyin. Так, бул эмеде жазылды, мындай шашылыш. Даже мынаки тамада келип караса болот, чийилген, сызылган даже мен жаштарга ушунча жакшылык каалагым келип, анан окуп берем баары бир. Ырда калган ак зыйнат, ашкерелүү нак зыйнат, ашык жарга аярлуу, имандыгы так зыйнат. Алган жарга ынак бол, дем ашырган дымак бол, маңдайында жаркырап, жанып турган чырак бол. Тегерегиң агартып, шам чырактай жанып тур, Нур апаң менен атаңдын ак батасын алып тур. Улууга урмат арттырып, кичүүгө жүзүң салып жүр. Кудай айткан кайындардын көңүлдөрүн багып жүр. Турмушка канат, турмушка сапар салгыла. Кенен таштап кадамды, киши көңүлүн алгыла. Адам менен адамсың. Сизге каалам. Мен все равно я воспользуюсь случаем, как аяшыйны катары, мен айткым келет. Жаштар, молодожены. Мен ушу 70-ке жакындап калдым, өзүмчө анализде отуруп, в чем ошибка молодежи? Анализ кылып отуруп, я пришла к такому заключению. Первая ошибка. Когда молодежь слишком самоуверенна, возможно, тот человек, молодой человек или девушка, она улавливает логику того, что она хочет совершить. Но она не охватывает, он не охватывает, что цель достигается разными путями. Для достижения цели нужно выработать тактику, метод, способ. А если это глобальная цель, то есть стратегию. Вот ошибка. А для этого нужно учиться, учиться и учиться. Знать, знанием заниматься. Bir, ikincisi, необходимо советоваться. Жарым менен, жаныңдағы, ата-энең менен, қашыңдағы, туғандарың менен, тегеректегі, досторың менен жақын. Совет – это такое явление огромное. Канча баш кошулуп совет берсе, ошончо кандай десем, ошол сенин иштеген вопростун ракурстары, аспекттери ачылат. Даже будете удивлены, что оказывается есть такой путь, деп. Будете рады. Вот ошибка состоит в том, что улавливаете логики, но пренебрегаете пути достижения этого и вслепую напролом идете. А это неудобство, сплошное неудобство. Достигнете, не достигнете, не имеет значения. Просто вы создадите такой имидж неположительный. Вторая ошибка молодежи. Я много говорю, да? Нормально, нормально. Вторая ошибка. Наоборот, екінші жағы. Значит, молодежь хочет начинать, но пятится, боится, то есть страшится. И ошо менен калып калат. Тоже неправильно. Если тобой обладает страх, ты должен анализировать, почему тобой обладает страх. Ты должен опять-таки изучить, опять-таки учить вот этот вопрос, опять-таки советоваться, опять-таки искать способ. И если потом после этого, если ты придешь, что да, оказывается, надо отступить, и только тогда надо отступить. А так вы можете идти напролом. Кыргызда айтылган, тишин барда, таш чайна. Это, знаете, не за прям в прямом смысле тамақты. Это сен пока жашсың, сенде энергия, сенде күч бар. Алдыңдағы қиыншылықтан қорықпа, ескін, басқын, жарқын деген сөз. Я вам желаю этого. Браво! За самый длинный философский тост подарок в студию! Айдынышка, алыңыз. Албетте біз сіздің қандай инсан екеніңізді білеміз. Аны мына бүгін той беріп жатқан той иелері чын жүректен сіздің
кылган жардамыңыз жана жакшылыкты ар дайым эстеп жүрүшөт. Мага айтты эле, мен айттым. Демек, чын эле ахиреттик достор бар экен дедим. Мына ушул достуңуздар бекем бола берсин. Калгандар кошулабызбы? Остальные встретимся сказанным. Аймезеже, после фотографии, да, после фото, можете потом уже вручить подарки, которые вы принесли нашим уважаемым кудалар. А пока мы фотоемся. Келиңиздер. Классташ, теңдоштар, кесиптештер, орун ала бериңиздер. Мен болсо Айымниз эжемдин жанына келейинчи. Мен кудаларга өзгөчө эле сүйүнүп атам, кубанып атам Айымниз эже. Караңызчы, кандай киши менен тааныш болуп көңүлүн алып койгон, Азыр кудалардан сиз 3 кишиге белек алып келгенсиз. Алардын атын, микрофондун атайыны, анан сизди кудалар тарапка узатып, ошо жактан билектерди бере бересиз. Канаке. Улуулукта баштайын. Значит, куданын карындашы Наргиза. 6 баланын енеси, Батырине. Ошол 6 баланын мээнетин ар бирине билет, ушерде отурган аял билет. Ошого моюн бербей, өзүн жашынакай роза гүлдөй алып, зыңк этип алып жүргөн моё восхищение. Наверное, жанындагы жары жакшы чыккан. Жарында көргөм өткөндө, абдан энергичный, абдан талант. Ушундай куда бала, келе кой. Наргиза, мен берген призим Индиядан келген мончоктурдун. Экинчиси, кудамдын кичүү кызы, айланайын 17-де 18-ге чыга элек, жаш кыз, ушу келе кой. Сен ушу эжеңдин жолун жолдоп ушундай бактуу, шарттуу жерге түш. Сен да акыры барып коносуң. Экинчиси. Үчүнчүсү, куда тараптан бир тез тиер кыз. Келеткан поколение, bir бар подросток кыз жөнөткүлө. Баракелде, урматтуу кудалар, мынакей сиздерге болгон урмат сый. Нур эжебиздин эң жакын курбу кызы, Айымниз эжекебизден, Айымниз Айыш апабыздан сиздерге атайын арнап келген, сиздер үчүн деп камдап келген бир эмес 3 белеги бар экен. Андыктан канакей куда тарап жөнөтүп берсеңиздер болот. Наргиза кудачаны биз чакырып алдык. Наргиза, Карал, Индиядан келген мазар басып, şu өмүрүң ушу мончуктай күлгүн болуп жүрсүң. 6 баланын жакшылыгын көрүп той үстүндө жүр. Сенин тоюңа эми Кудайдын берген күнүнчө мен дагы көрүп отчумун. Баракелде, меймандар колчап колдоп турсаңыздар болот. Карал деп Индиядан келген мончок, мынакей караңыздар. Мазар басып келген. Атайын Наргиза кудачага буйруган экен. Биз тиери кыз менен сиз өзүңүз айткандай. Кана куда тараптан? Кудамдын кенже кызы, экинчисиңби айланай? Нет, подожди, дочка, самая младшая.
Ладно, Ökümürge. Сперва тебе, ты старшая, да? Тебе. А какие маляры? Сколько лет? Чернеты. Да тебе осталось-то, ты не за... Нет, ей тоже будет. Ты еще не замужем? Анда уж еденің жолын жолдап жақсы жерге түш. Шындай бақытты, салтты жерге түш. Айтқаныңыз келсін Қанаке. Музыканың қош дауысыменен өздеріне тапсыра береді билеттерді. Aylanayın aman bol. Sen dağı ecelerini tartıp yolu menen tuğruna koğum жақшылық құштып жүрсін. Қана. Қол шалар болсын, ай бізіше бар болыңыз. Ай көндіріңіз, мәке берешеңдіңіз мұна ұшы деден дағы белінде. Уақыт үшігі, уақыт. Қысқаша, қысқа ең. Мен емін құда тарапты, неметі баран, аз жерден өзімнің қызымды ұлтып қала таштапын. Жерде бір бой келішкен, сымбаты, көрген көзін жандырған, Толғынай деген менің қызым бар. Ошы келсінші. Қана Толғынай. Айланайын, ұшқа чейін сен. Екі жеңенің сыйын көріп келгенсің. Емі келіндің ұрбатын көр. Айтқаныңыз келсін. Емі Толғынай моншоқтар түрлерін алған менден. Азыр ойласам жолы салылы. Салыңыз. Салған жолы, сарынан жолы жолып болыр. Далайымле Толғынай мұнағын ұшындай, ол өліп қыз шығарған, өзгеше бір бақтылы күндер, бақтылы сезімдер тұш болсын. Жаратқаным, мұна ұшындай күндерді нәсіп етсін дейді. Құрматты меймандар, еме, албетте біз айымдарға, Айша балыздан білектерді беріп алдық, еме біз мырзаларға білектерді берелі. Мен бұл жақтан тойлерінен сұрап тұрып, кимге белек берейін, ким бүгін тойызға көріп қошып атады, ким шамды отырады, ким өзгөчө жайнары жүрет десем, 6 мырзаның аты жөнін маға берішті, мен атыңыздарды атай берейін, сіздер болса келіп белек алып кетіңіздер. Дегенделе белекті Бақыт Асановқа сұнады екенбіз. Бақыт дегендері көп екен, ошон үшін Асанов деп қошып қойдық. Бақыт Асанов мырза, Қанаке, ата-таса құтысы үйлеттіп, бекерінен сіздерді шақырбайбыз, ошондуктан келіп тұрыңыздар. Кенжеқұлдың достарынан Арслан мырзаға белек бар. Арслан мырза. Из друзей нашего уважаемого жениха Арслан. Жана ошондой эле баштык коомунан Алтын мырзаға белек бар. Алтын мырза келиңиз. Кейінгі білектің иесі Қанат Исаев. Қанат Исаев мырза, сізге дағы белегіңіз бар, келіңіз. Анан албетте құдалардан Эрик құдаға, Эрик атты құдабызды да бұл жаққа жөнет қойсаңыздар болады. Құдалар, жана 6-шы белектің иесі Қуаныч Қожомқұлов. Hormatı anlatılған mırzalar келе беріңіздер. Бірден бұл жағынан шыға беріңіздер. Біз сіздерге қамтаған сіздер үшін арнаған белектеріміз бар. Ал белектерді азыр бергені әрекет қылады. Мырзалар қойған қош келіпсіздер. Бұл жаққа шақырғанымда негізі бір сөйі жаңа белек беруді отпайым ба? 5 мырза шықты, бірақ біреусі жоқ, кимесі шықпай қалды. Бақыт Асанов бар ма? Бақыт Асанов. Келелек пе? Бақыт Асанов келелек оқышайды, құдалар тараптан. Кейіні даярдан отады. Так, Арслан, здесь Алтын мырза, сіз Қанат Исаев, сіз Эрик мырза, сіз жана
Bakıt Asanov siz. Urmatlı mırsalar, sizlerge özgüçe bir bileklerimiz, al bilekler kanday ekenen azır bilesizler. Bilmek turgay janından barıp görösüzler. Men sizlerdi fayege uzatayın. Fayege çıkkandan keyin, emi janagı bul jaka çıkkandan keyin, erkekçe çıkkandan keyin, erkekçe özüңүздөрдүн талантыңыздарды көрсөтүш керек болот. Ал талант көрсөткөндөн кийин сөзсүз түрдө ар бириңиздерге белек болот. Кыздар сиздерди файеде күтүп турат кана. Kızlar toz orat kana. Kızlarga barıp jakından tanışıp anan özleri bir obrazlardı tanıdaydı. Bir neçe sanalı minutlardan keyin biz sizlerdi başkaça obrazda görüyoruz kana. Çıkıp beriңиздер. Biz bolsa meymanlar aga çeyin kiyinki toz kezegin kalı tilekten sona vereli. Bul jaka жалпы başlık cemaatini çakıra vereli. 5. 9. 14. 15. dastarkondogу сыйлуу meymanlar başlık cemaati Mamatur Ayım ake başlagan Kuanuş ake, Sultan Gaz ake, Esen Hacı, Ayçürök ece, Asilkan ece başlagan cemaattı. Urunesa Kıdıraliyeva ecekemiz başlagan cemaattı çakırabız kan ake. 5. 9. 14. 15. dastarkondogу başlık cemaati. Toz gezeki sizlerle. Başlık cemaati, başlık qo'mi to'y qutib bo'lsin. To'y negizi emas sizlerdiki. Andықтан emas sizlerden dagı jana buga cheyinki chiqqan jamoatdan so'rangandayla so'ranib o'teli. O'zingizlar qarab, ulug'larni tandab, qisqa nusqa, tereң mazmundu сөйлөгөнгө harakat qilib bersеңиздер. Ал эми сөз кезегин мына ушул коомдун жетекчиси, баштык коомунун жетекчиси Кубаныч Кантөрөев атабыздан баштайт экенбиз. Ончага келиңиз анда, микрофон сизде. Assalamu alaikum hurmatlı bir tuğanlar, hurmatlı bir tuğanlar. Bugün bir talay dostumun жақсы sanalaşlar oturasılar. Значит, bugünkü bayram bardığızdaki. Bayramınızlar men. Hurmatlı bir tuğanlar, mına жерде tanıp alganlar, tanıp alыңыздар. Şul başlık qoğumu degende Kırgız eli жақсы bilişet. Bul qoğum jolu jokko jol salgan, pulu jokko pul vergen, üy jokko üy vergen. Şunday azırkı günü büt Kırgız qoğumçuluğu tanıgan qoğum, oşanın ardaqtı müçösü, nağı talay bizden qoğumdun müçösü. Bayağı Kırgızda söz var, bir tuğandan da жақын, daha kanday doznos var dese, pomaymışlar ha. Bir tuğanlar menen talay ayda жылда bir жол uçuraşat. Bir toy topurda, 6 ayda, 7 ayda bir жолу жолgat. Biz menen her ay sayın gerek olsa günlüğe жолуп turgan. Şunday en жақын, bir tuğandan da жақын tuğanları şu biz. Hurmatlı kudalar, bilip alыңızlar ha. En жақын tuğanları çıktık. Bizge Zinattay kızdı çoğaytıp bergen üçün. Kulduğuz var mı jigitler? Var kulduğuz. Kulduğuz var. Kulduğuz var. Ay barakallah, kulduğunuzdan kudaga bari birigip turup kulduğu kurdu bırak kudalar kabul alınızlar. Şol en çok balam gelin baktılı oldular. Kuda kalırsa sizler dağı yakında şol bizden qoğumdun müçesi olasılar.
Hurmatlı kudalar, şardayım 1000 yıllık kuday olaylı, baldarınız baktılı olsun, jakşılık günleriniz köp olsun Kırgızlar. Kırgız bugün kanday sonun yerlerde toylarını kılıp atat, görüp atasızlar. Kırgızstan ösüp atat, ölüp atat. Men tamek çekкен kişiyim, tamekinin görüngen jeri Kırgızçelem ırgat alбай kaldık. Yakında ele sivillik olup ketет okşoyuz da Kuda kalırsa. Jakşılığınız arta versin. Бар бол Элбир туғандар. Ай, баракелді. Қуанычыға бар болыңыз сіз дағы. Өміріңіз ұзын болсын. Кейінгі ұлылатып сөз бергенде енемден дағы ақпадасынаға тоқшайбыз. Ене, қана келіңіз анда. Жаштарға саат сана бір бата беріңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Toyga gelgen bardıq tuğanlar, bu жерге bardığı tuğan uruklar çoğuldu. Birinci kıska söyledi atak, kıska söylen. Birinci baylık densoğuluk, ikinci baylık abdoluk deyip, bardığına, yaşlarga densoğuluk kalayın. İkinci abdoluktan esen bolsun. Abdoluk var. Bizden jigitler şanglı жүрүшет. Abdoluktan esen bolgula bardığına. İkinciden, birinci çınar, çırpık çınar bolat deyip, talay memenin gelinden çırpığı çınar bolgan oturat. Çırpığına çınar bolsun. Şaktap, putaktap göğe versin. Şaktarı gelecekte bulardagı çoğun çınar bolup, bulardan da çırpıklar ösüp çıksın. İkinciden, Gencekul, sen bayağı çoğun bir tündük kötörüp atasın. Bu adam balasının takdırında en bir görünüklü çoğun buruluş. Türkügün bekem olsun. Tuğruna gelip konuğun kuştu. Bekem kalmak bapestep bağı var. Men tilegenim siler kuşur. Balanın çakalı var. Айтқанымыз келсін. Кейінгі сөзді Мамат Райым Ажабауызға сұналычы. Ажабауыздан дағы бір баталы ғана. Ажаба келіңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Talay. Ballarınlar, Nuriye, ballarınlar baktılı talay olsun. Ömürleri uzun olsun. Yaraşıktı, süylөгөнү, gülgönü, özgöçö şan, köçö boylop yürgönü. Nazik ana süylөгөндө жылмайып, unutturgan terebeldi dünönü. Uşul peri kermaralday kelbeti, bakızı zor, kence kuldun süygönü. Bakıtı zor, kence kuldun süygönü. Баракелді, ажаба. Батасындағы өрдің асатындағы айттағымен қоса өрін өрдіған үшін бұл беректеске сұналыва. Еме, құрматты меймандар арамызда мұна өзгін өнер поздор деген жамаатты білесіздер. Мұна ұшыл жамааттың ішінде біздің ең ұлуыз, сұлуыз, сыйлуыз, тайынеде беркелейбіз. Өрнеса Қадыралиева тайынебіз тұратын арамызда. Шо өрнеса әжеміздің дағы бір екі сөзін ұқпасақ болмайды. Анткен ежекеміз ақын, жазушы, өрші. Еме, сіздің дағы ақ тілеңізді ұғыш үшін микрофонды ана тайыне сізге сұнады. Қалу тілектердің бардығы бүгін айтылған қаул болсын. Анда үрменен еле сілерді ұттықтап қояйын. Айнуру жолто дешеде, ашықтар сайран құрғанда. Айнуру саға не керек, келінім, алғаның сенде. Alğanın sende turganda. Gün nuru joldo deşedim, gümüştür sayran kurganda. Gün nuru sağa ne gerek, gündeyün sende, alğanın sende turganda. Azekte basıl ömürdü, juaylar daim bir jayna. Tatlıla suyu cemişin, bir jolu emes, bir jolu da
Emes min gayra tattıla suyu baktısın, baktısın, baktısın talaylı caynap, baktılı caynap, caynap min gayra. Ey bana geldi, barbalımız. Бұл dilektesikесін алдағы. Қалғандар қошыла ауыспы. Мен барыңыздарға сөз бергім келіп жатыр. Bir уақыт деген тура түсініңіздер. Талайға бірже ортаға келіңіздер. Мына баштық жамаат менен, ушул қауым менен бір сонун жылмайып бір қуаныштуу сөз қылалы. Қанакей, келіңіздер. Баштық жамааттын атынан дағы бір музыкалық сюрприз бар. Ал сюрприз қандай десеңіздер, бұйырса келешекте көпті үміт өтіндірген мұнаке біздің таланттуу уулдарыбыздан сіздерге сюрприз. Бұлар ким десеңіздер, мен таныштырып өтейін. Жана сөзіменен, ырыменен қалау тілекті айта кетейін деп, өзгөчө тойго көрүп кошкон Орниса Кадыралиева эжекебиздин, апакебиздин, же тайынебиздин неберелери, анан Тынчтык Абылкасымов деген таланттуу режиссер, актер жигит бар. Жанагы Боз салкындагы Сагынды билесиздерби? Мына ошол Боз салкындагы Сагын мырзанын уулдары азыр Машботой күйүүсүн комуз жана скрипка менен жалпы баштык коомунун атынан ойногону камданды. Анда көңүлүңүздөрдү буруп туруңуздар.
çabaları olsun. Bereketli. Hareket. Geledim. Kıstırmaya geledim. Ola gitkiler. Ata-babaları bizge daldırıp bitken murası mınaki Kırgızdın bulutlu asbabı omuzda bu oynadı. Anaminen kadar muhtiyatlı doşup maşkotoydu oynap verişti. Göz tiyvesin. Var boluşsun. Elden çıkkan talantlarga burup beriңizler. Hadi gelim aranızlardan tandalıp çıkkanları bolğunu bir 10-15 minüttün içinde özlerin önerilerin yaşlarga jana jalpı mehmanlarga arnap kamdagana duruşat. Anda birden çakıra verem. Alar çıkıp gele jatkanda jönele karap turubastan ar birine bir özgöçe kol şabalardı çap, kuattap, koştok, süröön kılıp tursanızlar dagı mıktı biylerdi sizlerge görsetkene duruşat. Emi bugün Kırgızdın toyunda Kırgız biyi bilinmese albatta bolboyt. Andaktan Kırgız biyi sizler üçün Erik Mırza menen bizdin Agamanın solusu menen tartılamakçı. Dostlarınızlar Kırgız biyi. Kırgızlar toy kılıp jatıptır. Barıp Kırgız tuğganlardı jakşılap bir biymenen kutuktap keleledi. En soğuk bolup turgan jerden buğulardın terisinin özgöçü giyimin giyip anan alıp ette sizlerge başını yiyip çokça beyin tartulagаны Mırza. Anan atı baksap jana tadına kay karındaşımız çıkkanadılar. Sizde bir qarap turup, bir qarasan Kırgız, bir qarasan Çukça deyilgende ile olup kalıptır. Bardıq жағынан töpkeli okşaşıp kalıpsız, azamatsız. Emi meymandar, Çingaç Kuktun tukumu, atayın beyin sizlerge arnap jatkan uçuru. Tosbalыңыздар Kuanıç Mırza menen tatına kay Agamanın sulusu. Kuanıç Mırza'nı oldup turalar.
Kuanışımız azamatsız. Qanday gana bolbosun çurqap жүрүп, секирип жүрүp бийледиңиz. Ыраазычылык билдиребиz. Бул жакка катарадан орун алып турмуздар. Биз болсо меймандар эми албетте Кавказ элинин бийине көңүл буралы. Анткени Кавказ эли кандай гана майрам, кандай гана той кубаныч болбосун мына ушул бий менен өткөрүшөт. Бүгүн дагы ушул тойдо Кавказ бийи сиздер үчүн Аслан мырза менен Татынакай бийчиден сиздер үчүн татууламакчы. Ана кеттик меймандар. Aslan Mırza'a поддержка kayda. Asla topi çamur kunda, bizi çamura tavi. Adetine konomi, abe saklı bir şey mora tavi. Barakete колчаулар. Аслан Мырза, дорогой друг, я много не могу говорить. Я тебе танец подарю деп мына жаштардын алдына чейин барып туруп өзгөчө бийин тартуулады. Азаматсыз Аслан Мырза, акырын келип орун алып турсаңыздар болот. Мен болсо эми сиздерди Мексикага алып барып келейин. Мексикадан келген тууганыбыз бар. Атайын жаштарды оттуктап, Алтынбек Мырза Мексикадан келди меймандар. Ой бала! Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Алтынбек Mırza azamatsız. Aramızca. Biydin gelemeti, toydun seviminin kanday kala sonun biylегенге. Татынакай бий кештин жанында, өзгөчө кубанганга. Кезек келип жетти, Алтынбек байга кайерге баратын деле билбей калды мына. Гитараны болдун алып алып азаматсыз. Меймандар, эми жалпыбыз бир балалыкка барып келели. Балалыкта кандай гана кино келбесин, Индиянын киносун көргөнгө баарыбыз ашыга элек. Анан Индиянын киносу телевизордон болбаса көргөнгө шашылат элек. Jimmy Boy dese ары жактан шыпыргыны гитара кылып ырдачу элек. Азыр мына ошол кезекти сиздердин көз алдыңыздарга алып келейин. Индия бийин Бакыт Мырза сону берет деп чакырып атайын.
boldu. Süyü ahırı vakit mırsana jıgıtты. Бар болыңыздар, қанеке, қатарға тұрып беріңіздер. Құрметті меймандар, қадірлі қонақтар, атайын сіздердің араңыздардан таңдалып шығып мынаке ел таланттары. Болғаны бір 10-15 минуттың ішінде сіздерге бей тартылағаны жақты бы? Жаққан болса бір қол жауап беріңіздер. Анткени ар бири мықты әрекет жасады. Ал эми мына ушул мырзаларды жолуна көтөртүп, жерге оонатып, чуркатып, бийлетип, иши кылса тойубузга көрүп кошкон Агама битона дагы кол чаппасак болбойт. Анткени кыздарыбыз болбосо мындай бийди кайдан көрмөк элек. Анан урматтуу ушул чыккан мырзалардын жубайлары, жеңелер үйгө барганда урушмай жок. Бул той деген болот. Мени көтөрбөйсүн өмүрүңдө. Тим эле бийлиги көтөрүп алсың го демей жок. Туура түшүнүңүздөр. Урматтуу туугандар, сиздер болсо жакын туруп бир жылмайып сүрөткө түшүңүздөр. Андан кийин реквизиттерди тапшыра берсеңиздер болот. Дегени менен мына ушул видеону, ушул бийди жаштар көргөн сайын сүйүнүшүп, кубанышып, мына тоюбузда биз үчүн баарына даяр болгон мырзалар ушул экен деп сиздерди көрүп жүрүшөт. Эми урматтуу туугандар, бүгүн албетте тоюбузга бир гана Кыргызстандан эмес, Түркиядан дагы келип турган конокторубуз бар. Биздин кадырлуу меймандарды сөз кезегине чакыралы. Сөз кезеги Кенжекулдун эжекеси, бир тууганы, таянар туусу Толгонай айымдын Турциядан келген конокторуна берилет. Жанна Накиде, Фатма Элмас Бахияна, Ширин Назгүл Роза, махабат баштаган 17-чи дастаркандагы меймандар тос кезеги сиздерде. Келе бериңиздер. Түркиядан келген кадырлуу меймандарыбыз чыгып турушты. Андыктан аларга бир жакшылап, өзүбүздүн меймандостугубузду көргөзгөнчө көңүл бөлөлү. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Той кут болсун деп эми микрофонду сиздерге берели. Өзүңүздөр карап, сүйлөй тургандарды тандасаңыздар, бир 3 киши сүйлөсө, мырзалардан баштайт экенбиз аби. Келиңиз. Ортого келип бериңиз. Selam aleyküm. Ben 2 yaşta baktuluk kalayım. İnşallah Kudayım bugün tanrıların toyu olsa, gelecekte inşallah özlerinin bağlayıp toyunu kılganı Kudayım nasip kılsın. Kudaylar inşallah talaşınız birbiriniz benim sığ olsun. 1000 yıllık bolla. İnşallah Kudayım şu 2 yaştın neverelerini, oynunuzu Kudayım nasip kılsın inşallah. Allah razı olsun. Barakeldi abi. Kırgız tiliniz ukmuş eken. Bir başkaça kol çabalıçı meymanlar, karаңыздарчы. Ой кандай керемет сонун сүйлөдү. Азаматсыз эми кийинки бул жактан дагы мырзага аби келиңиz. Mikrofon sizde. Selamünaleyküm öncelikle. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Biz 10 yıldır Kırgızistan'da yaşıyoruz. Kırgız halkını ben çok seviyorum. Kırgızlar, Türkler kardeş, bir togen oluruz. Burada benim tanıdığım insanlar var. Bakit Bake var. Ben Bakit Bake'yi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Gençlerimize, çiftlerimize şöyle söylemek istiyorum. Allah onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sağlıklı olsunlar. Çocuklarıyla bir ömür boyu mutlu yaşasınlar inşallah. Teşekkürler. Barakeldi. Rahmat aytабыз. Ayınlardan ana. Merhabalar. Biz Türkiye'den Kırgızistan'a geldiğimiz için çok mutluyuz. Dostumuz Tolganay bizi böyle güzel bir düğüne davet ettiği için
Arkadaşımıza ve dostumuza çok teşekkür ediyoruz ve güzel çiftimize mutluluklar diliyoruz. Çok rahmat. Bana gelingizler, iyi söz. Урматтуу коноктору, урматтуу Толгонай, Айшне, Айшта, ушу силердин ушундай сонун тоюңуздар кут болсун. 1000 жылдык кудалардан болуңуздар. Ушу балаңыз, келиниңиз куттуу болсун, бактылуу болушсун. Алдыларын бала бассын, аркаларын мал бассын. Ушу чоң бакыт тилейбиз. Көп бакыттуу болушсун. Ay barakette. Ayaklarınızlar gelsin. Kalkanlar koşulamız mı? Barбы? Kim bu жақта? Siz mi? Geliniz hatta sizдің sözünüzбенен жиынтықпайлы. Урматтуу Аяш апа, Аяш ата, бүгүнкү той кут болсун. Толгонай куттуктайм. Жакшы келиндерден болсун, кызыңыздай көрүп, ал кызыңыз сизге жакшы мамиле кылып, сиздер дагы эки жак бактылуу болсун. Жакшы кудалардан болгула. Barakette. Ayaklarınızlar gelsin. Geliniz. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин коноктору. Эң биринчи биздин улуу урматтуу, сыйлуу Айша атабыз, Айша энебиз бүгүнкү күнүңүз куттуу болсун. Келиниңиз куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун. Ушулар эки жаштын пешенесине ардайым төрүндө сыйын эле көрүп отуруңуздар. Биз аябай сыймыктанабыз сиздер менен. Ушундай Толгонайда сонун курбубуз бар. Чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Андан бул жактан Түркиядан келген конокторубуз да аябай ыраазы болуп атышат, таң калып атышат. Биздин кыргыздардын салттарын көрүп алып, келиниңиздин сулуулугу менен суктанышып, сизге да ыраазычылыктарын айтып коеюн. Бул жактардан аябай ыраазыбыз. Чоң рахмат. Кош келипсиздер. Barakette. Айтқан ақ тілектер қабыл болсын, мынаке. Атайын Түркиядан келген, жана бұл тарапта жүрген жалпы Толгонай айымның құрбылары қош келіпсіздер. Толгонай айым дейм ортуға шақыралы. Қалайке, бірінші сіздер деле келіңіздерші. Мына сіздер тапқан, сіздер баққан тазанақай қызыңыздардың себебіменен қараңыздаршы мына. Аяш қыздарыңыздар, аяш ұлыларыңыздар келіп атат. Андықтан чағы бір келекті бір үлгілі жұбайларды шақырып өткім келді. Дегенделе бек қолы құда менен Аршагүл құдағайдың жанында барып, құдағай қаяқта отпастар. Мұнеке, құдағыз жоқ екен. Құдағыз сыртқа шыққан оқшайды. Құдағай, сіздердің араңыздарда келген жамааттың ішінен ең үлгілі, бардығы суқтанған бір жұбай керек маға. Жұп керек. Жолдошы менен келіншеге бір жұп. Қарап тұрып, өзіңіз таңдап тұрып біреуін шығарып беріңізші маға. Ким менен ким? Рысбек жана Назгүл дейді. Қанеке, Рысбек құда, Назгүл құдағай жүріңіздер. Атайын Аршагүл құдағай мынеке сіздерді атайын таңдады. Еми, мен жаштардан дағы сұрап кетейін. Кенжеқұл, Ақзинат, құрбы құрдаштардың арасында үйренгендер бар, бір жұп керек. Так, күйеу жолдаш, аты Манас жана келіншегі. Манас жана Заман дейді, жаштардан жүріңіздер. Манасымызда келіншегіңіз алып, сахнада көздей, bir ayantı gözle geliveriniz. Tuğlanlardan, Nurcemizden tuğlanlardan cüp gerek, bir para gerek, ülgülü gerek demek. Nurlan Mırza Cana Cinarayım, cürmüstür. Nurlan Mırza Cinarayım, cürmüstür. Bu jaha geliverinizler. Emi başlık qoğumunandağı bir ülgülü cüptü alsak жақсы болады. Başlık qoğumundan sizler ülgü tutkan, elder suqtanğan, mına uşunday olsa bizden yaşlar жақсы болып деп ulanğan. Anda başkan, bu жақта болғандырдан қараңыз. Bakın azınca bizde 3 cüp var. Anake, gelingizler. Bir cüptü çakırsanız o şunu önemli толық болады. Hazır жұбайлар тайм başında özgürce bir oyun болады. Gelişeği қара, gelişeği. Bakla gel. Bunu o жақтан шақыралышы.
Kolgun ayağının kurbulardan. Tak, iyi böyle. Tak. Adı kim adı? Ahmet abi. Şirin Hanım, doldu. Süttür lan. İyi, gelin ister. Hormatlı mehmanlar, qadırlı qonaqlar, bu oyundu sizler göreleksizler. Bugün eksklusif Atayın Gencequl menen Ağzinattın Mahavat Mayramında Jubaylar taymaşın uyuşturalı dep 4 juptu aldığınızlarga çakırdık. Bolgondo dagı jönököy emes, ülgülü juptardı tandadık. Hazır Hurmatlı juptar, hurmatlı jubaylar sizler menen birgelikte taymaş bolot. Abi kırgızca düşünese? Kırgızca düşünese. Hazır birinci bu jalpı oyun 3 turdan bolot, 3 raunddan bolot. Birinci turda mırzalar şlapanı alıp gelip mına uşul şakekçege ilesizler. İlinген кезден кейін daro alıp turup öyle, ilingenden кейін alıp turup jubaylar kap gelip igizesizler. Jubaylar kap gelip turup ilgen son, kimden jubayı birinci ilip bütse, oşol kийинки turga öte beret. Kimden jubayı akırı kalıp kalsa, al birinci turdan gete beret. Bирок белек alıp ketesizler. Ayağında sonundan übülölük belekler var, andықтан жақшылап hareket kılsanızlar болады. Так, жақшы mı? İlgiçlerde жақшылап dayanıp alınızlar. Вот. Так, dayarsızlar mı? Abi dayarsız mı? Anda mese, birinci tur baştaldı. Mırzalar, gettik anda. Kana. Alınız, juayınızla giygiziniz. Tak. Manake. Bir mırza eğilip yemi, jubayı eğilip atat manake. Baş giyimde. Tak, gimisi. Mırzalardan gimisi ilet oldu eken. Tak. Kana. Abi hareket kılabiliriz. Barakelde. Jubayыңызға. Жоқ, қармамай жоқ. Giygiziniz jubayыңызға. Айтсаңыз болады, бирок қармамай жоқ, мырза. Так. Қана. Сіздер де қолдап қоштап тұрыңыздарчы мына мырзаларды. Арасында айымдар дағы бар. Kim кетет болды екен ушул раундта? Kim ордынан ат болды екен? Баракелде, birinci para var. Şlapanı alıp bu жаққа тұрып беріңіздер. Birinci жұп бар, şlapanı alıp bu жаққа тұрып беріңіз. Қанаке. Азырынша екі мырза şlapanı ile албай жатышат. Қармабайбыз, құда. Так. Айтып тұрсақ болып, бирок қармамай жоқ. Азамасыз, jubayыңызға кигізіңіз батырақ jubayыңызға. Айтып тұрсаңыз болып, бирок қол меменен қармамай жоқ. Abi hareket kılavuz. Tak, ikinci para var. Üçüncü para var. Dilek'e karşı. Abi Dilek'e karşı sizlere bilek vereli. Eşlesemez bu oyun. Bu albatta şunday buluş kerekeli. Andықтан mınake meymanlar Türkiye'den gelген konuklarımız Dilek'e karşı oyundan çıkıp oralardan orun alğanı turat. Abi rahmat, teşekkür ederler. Geliniz, oturup veriniz. Şlapalarda bere veriniz ister. Hurmatlı meymanlar, jubaylar taymaşının ikinci raundu, ikinci turu. Şar jarmayı, jawlasam şarik jarmayı. Şariklerdi qantıp jaramız deyip turgan bolsаңыздар, ayımlarga kubikler gana berilet. Mırzalarga şarikler ililet. Hurmatlı ayımlar, har biringizlerde birden kubik bolat. Ayımlar. Emi bu oyunun derecesini жақшылап uğup turmuşlar. Har biringizlerde birden kubik. Muno kubikti ayımlar gana ırgıtkanга bolat. Ayımlar ırgıtkan son kança san türse oşança şarik jarılat. 6 türse 6'nı, 1 türse 1'di, 2 türse 2'ni. Uludan başlap çekeden kılı vereli. Kanake kudagı sizden başlayıvereli. Kanake.
Bir gerek kılgıç gerek. 2. Bara geldi. Kiyinki çok. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgıtınız. 5. Azamatsız. 1, 2, 3, 4, 5. Kudagay. Bir gerek. Anday kılmay çok. Bunday bir gerek ırgıtınızlar. Kudagay baştan onu 1, 2. 2. Azamatsız. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Kanaki? 2. Kudağı siz Türkiye 2 nurgıda da gelsin. 3. Bara geldi. Hazırınca bir paramına uşulçuk kiyinki turga öttü. Emi ekönüzdürdü. Kana? Жоқ, тілекке қаршы 4 шығыш керек, же 3 же 2 шығыш керек. 6, 4 шарттан көп шықса, жаралбайсыз. 5, құда, ой, 1, 2, 3, 4, 5. Құдағы еми 2-ні ұрғытыш керек, жанатан бері ұртқан 2-ні. Қоя тұрыңыз. Так, қанаке. 1, жақшы. Құдағы 2-ні. 4 болмой, жоқ, жармай жоқ, еттік. 1-ді жарып қойсаңыз болады албетте. 2 қалды, 2-ден шарик қалды. Болмой, 6 түшіп қалды, жоқ. 2-ні үшірген әрекет қылыңыз. 3 болмой, құдағый. 3 болмой, қанаке. Ойын қызы батат. 2 бара келді. Мынау сәнді меймандар құда менен құдағайды орнынан орын алдыралы. Жөн отырғызбастан албетте мұндай үлгілі жұбайларға белексін ала. Құдағыдағый, орныңыздаға бара беріңіздер. Урматтуу меймандар, бізде финалға 2 жұп шықты. 2 пара азыр финалда ат салышат. Кемесе мықты екенін сіздер үшін анықташат. Мозырға келіп берсеңіздер. 2 жаққа бірауыз. Ошол жерден орын алып тұрсаңыздар болады. Урматтуу меймандар, финал өзгөчө. Финал албетте 2 кишиден көз каранды. Бир эмес 2 тең аракет кылыш керек. Бирөөсү жөн эле карап тура бербеш керек. Насосту айымдарга карматабыз. Өмүрүндө насос кармабаса керек айымдар, жа балким кичине кезинде балким жанына туруп алыңыз. Балким балалык кезинде кармап бирин билесине желдеши мүмкүн. Ошентсе дагы айымдарга бул нерсе бир аз өөнү учурайт. Так, караңыз. Экөөңүздөр тең канчалык бат кыймылдап, сиз бутуңуз менен, сиз колуңуз менен күчтүү, мүмкүн болсо сактасаңыздар, ошончолук башта шар бат үйлөнөт. Кимдин шары биринчи жарылган болсо, мына ошол жеңишке жетет. Анда эмесе, так, канаке, бири-бириңиздерге үйрөтүп деле мындай кыл, тигиндей кыл десеңиздер деле болот. Даярдана бериңиздер. Азырынча башыбызга шар байлана элек. Андыктан ага чейин сүйлөшүп турсаңыз болот. Башыңыздагы мынау каска түшүп кетпеш үчүн шланганы бекем карамайсызбы же касканы бекем карамайсызбы, кылса жакшылап аракет кылыңыз. Бутуңуздан чыгып кетпеш үчүн да аракет кылыңыз. Ошондо менин билишимче Кенжекулдун Тага журтунан сиздер чыктыңыздар окшойт. Тага журтунан жана Кенжекулдун досторунан. Жаштар анан Тага журт. Анда эмесе эки тарапта тең албетте колдоп тура тургандар бар. Атыңыз ким? Нурлан мырза менен Динар айымды колдогондар барбы залда? Так, Манас мырза менен Заман айымды колдогондар барбы? Эки көрдүк тең бирдей эле окшойт. Даярсыздарбы? Даярсыздарбы? 1, 2, 3 кетти! Кана кимиси жарас болду экен. Кимиси биринчи рет жарас болду экен. Нурлан мырза, батыраак Нурлан мырза. Ай, бара келди.
Meymandar, mına uşunu bile doli mikrosekund aralığında meymandar birinci şar direke karşı Manas Mırza'nı kırcarıldı. Eşlesemez. Bul belek sizlerge, gitmey turamızlar. Urmatlı Kenjekul Akzıynat. Süretke düşüp bütken sonlara o beri jakta karap tursanızlar jakşı boladı. Jaştарды alaqsıtmayı жоқ. Jaşlar oğutasыңар mı? Oğutasыңар. Azırkı jubaylar taymaşın gördüңөр mü? Gördüңөр, Жақшылап көңіл бөлдіңөр мü? Böldüңөр, Biz bu jubaylar taymaşının kılganımızın negizgi ideologiyası emniyede dese, iyigilikке jetiş üçün, baktılığı boluş üçün, ülgülü jubay atalış üçün, albatta iki tarafta teң çoğ жоопкерчилик бар. Бирөөңүздөр эле кыймыл аракет кылып, бирөөңүздөр эле аракет кылып жүрө берсеңиздер ийгиликке жетпей калышыңыздар мүмкүн. Эгерде бүгүнкү мына ушул жеңүүчүлөрдөй, буга чейинки чыккан жубайлардай экөөңүздөр биргеликте аракет кыла берсеңиздер, мына ийгилик жана жеңиш сиздер тарапта болот. Мына ушул оюндан үлгү алыңыздар. Анан кийин видеосу чыккандан кийин кайра көрүп, мына жашоодо экөөбүз тең аракет кылсак буйруса ийгиликке жетет экенбиз, бактылуу болот экенбиз деп турсаңыздар эле, bir neçe жылдан кейін сиздерди дагы үлгүлүү жубай деп атап калалы. Ана эми сиздерге ыраазычылык айтып, орундарга узаталы. Жеңүүчүлөргө кол чабуулар болсун. Мына биз дагы экинчи танапис, экинчи бий антрагына келип жеттик. Качан бийлейбиз деп турган меймандар, анан албетте бүгүн тойго келип кубангандар жалпыңыздарды бийге чакырабыз. Ал үчүн сахнада Кыргыз эстрадасынын мыкты өрчө жигити, Кыргыз эстрадасынын жылдызы, жылдын мыкты өрчөсү, куршаптыктар өзүнчө тосуп алсаңыздар болот. Жакшылап кол чаап, өзүңүздөрдүн уулуңуздар Данияр Эрматов сахнада. Чоң рахмат, ассалому алейкум. Тоюңуз болсун, жерлештер. Той эле ватан барыңыздар, урматтууларга. Жана ошол эле таттуу түнөлөр үчүн таттуусу. Келиңиздер шалын биге. Ekobüzdün baktığımız begen bayramı eken Millet sokkan çırağın döne hayranlık ketem Sizde kurgan sözüme canım armalık ketem Mahabattın gücüne gede
aleykum жердештер, той кут болsun. 2 жаш бактылуу болsun. Бар болуңуздар, жакшылыктардан элекенсигели. Той элеринин атынан барыңыздар, урматтууларга кийинки чыгармалар болsun. Өзгөн барбы? Oştan çıkıp çok tatlımdan Bişkek'e Yol gezide düş gördüm ben bir kezden Kırgınlıda kopmuş kızık düş gördüm Ayday kulağım kusama kız gördüm İlgara barış çoğu Boş Bişkek yolunda Aydanlı Mercedes Canımda hep yüreğim Mercedes'ten gelemez Boş Bişkek yolunda Aydanlı Mercedes Canımda hep yüreğim Mercedes'ten gelemez Hoppa! Bir mezgilde men düşümden oyandım Çocuk gidip ölsünce bir tollandım Kırgın düşüm ayrılsa hep bölüler Anday düştür cana degen gönlüme İlgara barış çoğu Boş Bişkek yolunda aylanlı Mercedes Canımda yüreğim Mercedes'ten gelemez Boş Bişkek yolunda aylanlı Mercedes Canımda yüreğim Mercedes'ten gelemez İlgara Azamatsızlar şarkı şandı Boş Bişkek yolunda aylanlı Mercedes Canımda yüreğim Mercedes'ten gelemez Boş Bişkek yolunda aylanlı Mercedes Canımda yüreğim Mercedes'ten gelemez İyi sorun. Daha bir çağırma olsan. Canlı übülüğü canlı çağırma. Bundan da şanlı bile izgelingizler. Toyelerin attan. Canışında yine vakit degen benim ağam cüröt özümün ağam. Vakta kavasattan bolsa kerteş. Şunga! Canım kaldım mı senin canına Canım seni öptü
Jayı bekimde gidey elestep canım kızına elestep canım kızına gelesin canım ay Cemal canım Cemal